Nhất xa sự hở chính em mà đem cái chính nhập. Hả nghe, lại phim ngay xe. Bà có bài bà nằm nghẹn. Nrei tì bro chính em ngin hap xuyên nhô cái tăng pop. Bà khi cầm bà bà cho nghe. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat pinjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka expert committee ka pet bat bishar bania ek reservation policy hagajala kala ajumut badewen penne bet ya ka juk reservation policy ka bana do usnam ka khandai spa nyo puar kumakalong kumto na marba ki bondu ki kwa bakanne bet kumto u mendirang ba ka jalau konrad ke sangma ulwan ra ka Kaiphod hing dor ba thawan hakasngi balang jonga tayo ka khat prase urampang arajar apun riu bat kini ka Kaiphod ka mendirang ba lawan ra kalaong pagi buani ki no shosh nong ki kwa ba reservation policy ka bana do usnam ka khandai spa nyo puar kidi benne bet kumto ka committee kalab ba omidan kam AA ban pinbet lani ban pinkala dore kini ka reservation policy ka menta ka Kaiphod kalaong ba kanu ka jing pinkala dore kini ka reservation policy kan kata ka kam ka bayade bat ka ying bishar kumta ka committee ka ajumut ba kam day ban pinkala nang ta ka committee kalaong be ka rooster day ban pintrekam kat kumusnam bat kat kum ka jinglat jong ki kam bat day ban pintikna bat day ban tingkai ka baha bat day ban pendap ki kam bathli kat kum ka baha kalakin tat ben ai la ka Jong ka baha ikinyam ki beret pat mat ka laong ba ka long persha ya ka riti senchar kalakadawru ya ka jingnan kamban kintir ka puli puti hari lom garo kala ajimut berben bo la ka Jong ka baha ya ki economically weaker section negi scheduled caste scheduled tribe but he other backward classes but kidan shibun ki wipat ki jing ajimut Jong ka committee hindre ka phang ka long bet baden pinne reservation policy ka belayat beroshikata Sri Conrad K. Sangma, Chief Minister in charge, Personnel and AR Department, to place the report of the Expert Committee on the State Reservation Policy, Meghalaya. Chief Minister, please. Mr. Speaker, sir, I beg to place the report of the Expert Committee on State Reservation Policy, Meghalaya.
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.